أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وتكف إكاو نيستهميلي مريدونغو بابي harima zibarami za hatu zinu ikao siuzitekeleza harima epaji hatu inu ukweli na uwezo ikao siupareshi arabu alwaqi alqamari bilaqina anu mbo Mwenyezi Mungu kana ngani harima khair na amani o mahalani ikao domdio danyi hanyonsi pia danyi nezefami za hanyu biidhnillahi ta'ala. Wa aidan na wala ndo ikao nyutsanganya nasi harimaze paji za hanyu mbali na mbali anu mbo Mwenyezi Mungu kana uandu wajori dunga harimaze paji hizo ngamjoka harima khairi na amani insha Allahu ta'ala. Tosa na salamu na zendele wala wando ikao tsanganya nasi harimaze paji za hao khasatan. Wa aidan tosana salamu za paji ya habari za Komori, mimbari ya Komori, ikao paji nye tukufu, ikao ngari wanikao ze ihtiramu, ze takdiri za hatu, haula hezi la nashat zaki. Matangazo ikao ngwazi tekelezao harima ezi husuo Komori ya hatu no wa Komori. Taib. Sikwa leo, tikatiti fikiri maudu ikao ito njili ya fajatan. تمكنا كايرير ينزموري حديثي منا يو موضوع مهم بتقديري نبدي موضوع يكاو نغمناوي كونفليجيريو هاريما ميدل إستينو هاريما زي بيزا كيارابو دي كونفليجيريو بينها زي بيزا كيارابو أو مجموعة وانو يكاو وفانيو مقاومة نا أو كولو وكي إسرائيلي وليو هاريما انتيهاتو Sidanzana angalie harima hadisi hiyo tsundukana yomkinisha Komoriri wanje mushkila harima sisi wa Komori hasiba bukana Faransa nge taraf nge juzu wahe kodo ikaonge wanao harima ze peiza kiarabu mzionao Palestini, Liban, Syrie, Iraki na Iran. Faransa ngena intere harima ze peizo وخاصة لبنان دولة رمباو ليبا. Donc يهود شانتونغزانا بكانا لاديموني حديثي ما حديثين مانا كان غاموشليا وكوموري إلى 2018 إلى 2006 أو 2008 كان غاموشلاناي مزرائيلي وكان فكرة يانزاو وانجي هارما انسياهاتو هارما يزي سامبي رئيس سامبي هارايا زي ريلاسيون زهاو za hatu sinao. Abasa ino hezi la namatri somawe siyasa ya Israel ngari parsa ukana ngena ihtimamu hakune nsi ya hatu Komori na bonga bo daula ya Shiarabu ikaonge sanao itengeleze pei ya Israeli Komori haku abasa ino hasibabu ha fikira zinji tifikira kawana la dimur kensirizi hadisi banu mana hizo fikira ikao gizo siri haku au heni mrikangu dungoye siyasa Israeli njushinda rambue masariyo ne ihtimam ya hahe hauhusu ya daula ya hatu. Taib. Esijiriyo harma Middle East yenu zen peiza kiarabu Faransa nge tarafu yabo, Israeli nge tarafu yabo, harma zen kodo hizo, mabaki ya wao. Faransa ngena entere harima daula Lubnani, Liban. Faransa ngena entere harma nsi hatu Komori. Faransa harenge mawqif na opposition ikao ngiyo contre na ilankodo ikao Israeli nguifanyo harima epe ya Lubnani. Hasibabu dokana ngena entere harima ensi ya Liba. Shode shantsongeza na usele suala muhimu. Kana ijumkini shiha mathalani ezijiriyo harima ensi hatu Komori manifestation ya jiriyo mono nga sina fatra yinji. Ukana ijumkini shazi pei ikao ngwa wazima na Israeli walo contre na Faransa. Wafanya ndongo zijou kozenti ya hatu. Ijomkinishi hawa Komor, hao kenomkinishi. Hilo suala ikawa muluzi sobano, ikawa ijomkinishi hina mruya hunde jawabu hamandilo. Ijomkinishi hawa ikana bango fikiri hule, la, yo bitabiat alhal. Hino wakati ikawa ngabo nkodo, ngabo wema, ngabo salama, daule la dhimuri fikiri. Zijanibu zonsi pia, riwasinsheze madari kizonsi pia, rangalobano wajuka khatari, ijorema harima daula. Amjo sanantirenge wakati mwinji, manantu sahandege wakati mwinjisha, amjo nikabadhi za ishara wa Komori, wa khasatan de madhamana wahe daula hatu wafanye attention harama le question linu. Mana
sisi karsujua ilmu al-ghaib sha sisi ngarsoma mu'tayat fikra tazinu zielewao rizangalia rizifasiri rihundre le jawabu au rike karibu ni hakika izo kana si ufanya ikangara nzori fanya analyse ya fikra. Tayeb wakomore hene mrikangu somwesi ya sa Faransa ngujo parsakana Faransa ngureje dingoni harimaze peiza Afrika zatu hasibabu zinji sibabu ngizo zinji wa Komore ikao hene mrikangu zidungo ngundukana Faransa ngutolwa harima peiza Afrika ngabo malideri politique majueri politique internationali wanjia warengawe la place ya heda ula Faransa o mahalanikao hakanaze intere zahahe Mali, Nigeri, Chadi, Gabon, Centre Africa, Burkina Faso ihuhonsi pia Faransa hakana mvu harmazensi hizo no abasainu zemvu ya kanizo harmazensi hizo sazi zipalala ikaramba termu ya kikomori hatola ngabo mahala basi bala mono Niger wandiso change ze place madina za dopora shi Faransa ngwa kazawe heluha ya hao. Donc yo fikira muhimu wa Komori ikao lazimu ya madhamana wa hatu wa kensi wa fikira hamadai. Sababu hindi ika Faransa ngureje dingoni Komori na abuze sababu hizo ngizo harmensi ya hatu yodoba na kansi na fikiri ukana owasaidia Niger, owasaidia Mali, owasaidia Burkina Faso hata wawasulibanu izo deze pays puissance ikao owinji weze pays ngwa contre na Faransa na abo kwatuwana na Faransa Paris au Marseille au Lyon ngwa wanao na Faransa harmu ya Afrika sisi ngasi harmu ya Afrika. Donc abo tifikiri kana ijom kinishiha fikira madiyo injie hoitswani ha Israel ikao inge na tamaya anzu yanje Komori ya puwa daula kiarabu ikao wanzani watu wafanyao deba wahene daula hatu abasainu hata zenogoza tu shinda utsanganya ikanga ngamdungawe masaria hema hadisi yayo lidhalika iyo fursa abasainu yanjie au ya puwezi la puissance ikangwa una konfli hauna Faransa washinde wapange namna ya ushinda unjie harmenti ya Komori ya ima umenyezi la intereza ki Faransa Komori ya ima ya ushinda watowe Faransa Komori hashekil nihai. Tayeb zabarindi Faransa jom kinshare je dingoni Komori ijom kinishi ntswamba Canada abasainu hau maudu hau doshao shangaboze mu'tayat ngaboze fikra ikauz jotunza kana mruya some ukana Faransa ngujo kinshare je dingoni ya sababu dokana hindi yamangali Komori ngasina wandu ikangwa ende sawe daula hato winji wa haungwa rengwao unshuru wanito warengao unshuru ni daula Faransa. Muhimu wa Komori wandu washindewa wasome eze mu'tayatizo eni wandu madhamana malideri walo harima ezi ikawe daula ilaika harima ukolo wa shi Faransa malideri wa muhimu woto niki wa unshuru ni Faransa woto mnika rashwa woto doa nika miruhura no ili wajobulie Faransa yanjie harima zila mahalani kao kaunuka halali honjia. Donc wenda wasinye mikataba wanai wambulia na abo Faransa hom fini hayatil mataf hom sizoni yobali wandu wao ende hao mbakana wandu ikawa kufanya ofisidifu harima ze daula za hao wabeho harima mahkama ikanga mzijuawe tarehi ile mbika wasoma tarehi mjujua na mangale Bagbo izo wamfanya na mangalie malideri wenji ikao mwaono harima izo Mfaransa ya wafanya harima ya Afrika. Tayeb Faransa yosaidia wandu wa wasuli harima yezi hanzia ikao si halali hakudeta au hakubali voti ikao tiza halali nada wala wandu ikangu utaho wasaidi na mangalie Komori qadiman hale na mangalie Rais Ahmad Abdallah Abdurrahman mbabahe uhurria wahatu kadabili ya koreje harmoezi hasaidiwa ni ma mercenari hawasuli harmoezi na mangalie Rais Azali msele 1999 kanso shelanai wakati afanye kudeta hasaidiwa ni majeshi ne Mubaraka wa Kifaransa ne naila Mubaraka wa Kifaransa ne ila radhi ya Kifaransa hawasuli harmoezi wafanya kudeta. Donc Faransa yosaidia wandu hamanda wao wasuli harmoezi henzia hiyo ya pili au wandu ikawa hawajailia washariki harmoezi wotu duendesa wotu dualo harmoezi etetia he ezi no wushariki harmoezi yo wasaidia wandu wao hanzia zinji ya imangu joanika information ya imangu ngujo zingara wala harmoezi wamekana na mtemdu fulani hauna mtemdu fulani wa ila akhiri mithali kangio karibu abasainu na mangalie ndaza hatu Siti Farwata
namna ya wasuli harmwezi. Donc gasine system ikao Mfaransa yosaidia wandu wa wasuli harmwezi waka harmwe teti ya he daula wafanya kudeta au wafanya voti za nrabo wa wasuli Faransa hakubali zindogo zila au habihama mercenaire wajawa wasaidia au le jeshi pia wa wasaidia au de stili ya nyumeni ikaungi ya nyumeni hosoni mwatu sisi wa Komori mriani kwa information iterrorize daula daula wahundekana abola dhimwe mru wa iri mrenge ya jia ke harima ezi ya harumeba he harima ya sharike harima ezi. Donc ngasinde system mbili yo kia utila hivi harima ze tutikaunga mzifanya harima nsi hatu izo namba ubanu hindi dokana harima daula hatu ngabo interesa ki Faransa na bon Faransa ngina conflit daine ze pays puissance wa Komori tay iyo fikira muhimu izo son sipia ne mashaki ya jili yo Komori izo son sipia garzijua ntusandre jezimana ntusan repete hadisi inji shamanzo ni wasuli harima fikra Komori wajiri ma manifestation tanzi 2016 hata haba saini zulongo kajahisa gajiro Komori abajiro Faransa abakojiri Senegali abakojiri mahala ni hunji izo son sipia wa Komori wakoshinda wazibiti harima ze réseaux sociaux. Donc aboze pays puissance wakona mana ze réseaux sociaux wala doazi contrôler abo wakoshinda wajua wakoshinda welewe Komori ngabakorongo Faransa ngabakorongo Arabu ngabakonde bahati wadohe ya harmweze media weleza o mushkila wa Komori ngabakonda bahati wanziha harmweze majournali muhimu Arabu Faransa neze lugha za satena za kamuhimu wawasulishe sautu ya hao harima ze pays puissance no mahala nikangwa una ihtimamu ne daula ya hatu Komori. Taib, ze manifestations zozo nsipia fikra ya kula wanabale kanga mjoshinda mzifasiri dokana sisi wa Komori amambudo jimlifu wa Komori wakofanye manifestation no andu wakau uaidi fikra ila dokana wakababaliwa fikra muhimu jiddan kanga ranzori changement changement hiyo nganzawe ikena uhuri istiklali changement hiyo ibaliwa ni watoto ikao kwa jaye sharmu ukolo ranzi yani wandu wazalwa baada 1975 la rengo huria wahatu wandu ikao wasoma wandu ikao na maarifa wapashiangu wa unao zensi enamnekao ngazendesi wao harima eduni lidhalika wandu wao waono kangabo jomkinishari hundre badil na Mfaransa sisi uhayati wahatu Komori tisharti Mfaransa ya toribalia zendogo za tuzonsipi ngabo Marekani ngabo Rusi ngabo Shini ngabo Faransa ngabo Angleterre ngabo ze pays puissance iso. Donc jomkinisha sisi wa Komori rishinderi kensi rifanye relations za hatu dasine ze pays iso no iliri wasuli harima umahalani kao doranzori wasuli lidhalika manifestation kawanzo fasiri ila nao ya taabir ya utamka izo wa Komori watahau changement kao de tahau lidhalika ze pays puissance ikaungwa ona conflit na pays ya satena wohangalie haraka deze mouvements zilio dakhila he daula zilo homoni wa he daula na zile kao neze mouvements za hema arjomba kana de ma diaspora hao namna ngwaoradhine hukuma ukatirathi sayoera vila de joko tungeza yari njie hao ke karinji. Donc yo fikira muhimu jiddan wa Komori embarongo na unakana hindi ngabo usibira ikaunga niko wa Komori tahia dokana kwa jaju sokana sisi ngaranzao mru fulani ajake badala ya Faransa sayo wajawa juhawa kanti wa fikiri bese sijiri mru mzima yafanya jusa drapo ya daula noe daula direct wabeze wa mzingara wafanya kama ya mruola wa mzingara hadisi hamada ila sijoreje yudo banaona kangabo hikma ya hoa Komori watu shinda watekeleza ukana ngaranzo mru fulani yache sha ngwambao dasi hawasi wa Komori kensi rifanyi mahadisi ikaunge jori wasulisha mahalani. Donc yo fikira muhimu wa Komori amwendo haura kif au harakif maana tutahanlit harma hadisini donc amjoranti fikira zinji maana tutahanizi nizinji haku طيب izo gazoni ka tafkiri hindi izo zinika mimi tafkiri fikira hindi wa Komori sirukana Komori ijomkinishiha heze tabu zilio tabu hindi wa Komori ngabo tabu ikao mushkila wa ekonomi ngabo kabati wa adilifu mushkila wa siasa mushkila ikao la tuadu wala tuhsa wandu walemewa
wa Komori wonsi pi waadilifu na mangalio namna ndo atsingulwa wa watsina kana ngabo mahkama na mangalie majarima ajirio watsina kana ngabo mahkama na mangalie ekonomi namna wal ofisi di farme ardhi ya Komori na mangalie korompilio harmensi na mangalie namna zemaliza daula zirumilwao nusu walona nusu wafawanza ya na mangalize ndongozizo nsipi ya ukana Komori ya basainu mdu kansi Komori nguyenshi wo halakal mauti ya sohuja Komori di mana ndo sohufa sha yani ngebala ingutsu ngojani usiku wando ajuka wahisa Komori hez asbabu ikao dozilio na mangale muasasa za daula zitoshinda za kreye hal na solution zila mashakili kaunga ziremao harima daula hatu amvumbuwa ambrevu wa Komori sefika manantu saha njia en detail harima hadisi iyo ngerenikao fikra hindi dokana wakati kaunga bo daula zilona conflict na daula saa mungu juangalie fikra ka amjoshinda nipange wandu ikao wajo kanti washinde wakenamvu wawanene daula juzi rihadisi ukana guerre civile no unukarsu hadisi guerre civile wa Komori ngari hadisi yo fikra ukana ngabo daula zijo ushinda basainu zinjie Komori zilona conflit ya hazo na Faransa zinjie Komori zipange wandu ikao wajo wanane daula Komori ne hukuma Komori ikao ngesaidi wao ne daula shi Faransa lidhalika yo fikra muhimu wa Komori طيب zabari ndina mangalio Komori heni mahala ningo wa Komori Faransa ngabo wa Komori hasatan Belarusia wa Komori yo fikra muhimu na mangale Belarusia wa Komori wanzo wende harima de wat sashe maisha Faransa walo Belarusia iyo ngabo nkodo donc yani daula hatu ladhimu ke hashir fikra mandizo walango wabula kamsujo ngwafanya oje walo iyo nabonga mjua kana iho ngabo hatari na mangale wa Komori kaungwa uharmazi pei kaungwa uharmai conflict nabonga ngabo hatari walo Iran walo Liban walo iyo onsipia Komori kamtunda wandu wao kadaula au kamtunda wandu wao kadaula yode fikira muhimu nwambiona wa Komori kana ladhimu wake danger wa Komori ladhimu wake afanya attention kadaula ya Komori maana yo fikira muhimu muasasa he daula kesushi na ukreye solution ya mushkila uli yoranzi wakati rarenga uhoria wa hatu hata haba sain pia ngarsingo enshi wa harma waham yani batani kana ngaranzora ndi harma emergence angar joto wema ze maparape angar jota maparape to wema sansa angar jonda harma rehemani alafu wa Komori rilewe riremunga mdaba sindanu ya drogu wandu walewe onsi pia makali makao ngatsingo henda na huja kabati wandilifu mushkila economic kauti izo zonsi pia zote ngoza kana hindi ze thagara si wamba thagara zilio yabo na mvorojo huo itongeze daula ikaungiwa na mushkila hauna Faransa washinde wapange wa Komori waje wa wanene daula watie zaza harma ya daula ya hatu hasibabu kana hindi na mangali izo na mambiani ukana daula ya Faransa ngiona konflia hayo ne daula ya Israel yo fikira muhimu mangalio namna wakhtalifiana harima enkodo ikaungio Liban ila pays kao ikai colonize wane Faransa donc yabonga abo intérêt ya daula Faransa yabo mono heni wakati wajiri mushkila Liban Faransa yo intervene wamadu harima fikira yo hasiba bdokana ngena intérêt Faransa ekanga mshele au Macron juzibano hanjia kofli ya hedena ye premier ministre Israeli mana Faransa hatoa fikra ukana la dhimurizi ritsinike Israeli mzombo ya ushinda ya wane no ilia sijuangamiza Liban sijuangamiza Palestine mishia izo premier ministre Netanyahu ya juha ya kurejiza Faransa kamwambia kana aibu ya hao ukana kakusuni saidia donc ekardo azangalikana Faransa yode fikira muhimu wa Komori ekamdo azangalikana Faransa nge kontro na Israeli zo yafanyao Libaba saino yafanyao na Palestini abokati kontro na Israeli ba shaunge kontro na zila peyi kaungwa saidia Israeli na boyo wa mwando Marekani Faransa nge na mushkila wa hedi na Marekani
hasibabu kwa ishiliana asla ngwa una mushkila hao harimaze peiza Afrika, mushkila asasia wa Komori. Donc iyo fikira muhimu wa Komori ukana sisi wa Komori, sisi juzu unahezila intereza he dawla Faransa nabo Faransa hajitia harima konfli ikaungizo harima eduni. Faransa ngedaze imkaniyati zaha ngeda ipwa ya ushina ajisove. Sisi wa Komori ngarjo kufanya ganza wa hikma wa Komori, ganza wa hikma ya husuye siyasa Komori yobonze wa Komori, ganza wa hikma khasatan de marhala ikaudo iliyo. So si pianga mjua ukana sisi wa Komori kartina teknoloji ya ushinda utsojua kana banunga bo khatari au kabasi khatar de milenje to shinda ujua kana mvanga jonya maudu au kena unya maudu kartina teknolojia hii kadhalika ila teknoloji kaunga mjou shinda isaidie dawla wajue banu walu khatar renseignement lo Komori yani wo harmweze WhatsApp zinu ne Facebook na wandu mapiti kauro ja usandu masuala ya batani. Mduto shindajua kawa imru ya ruma jauzi se mdundogo. Mduto shindajua weka inu group ya WhatsApp ya pangwani mdu fulani na wandu fulani. Lidhalika karsine teknoloji yo karsine ya ilmu ya husura senima wa Komori. Lijou shindarijue khatari iliyo. Narfanya attention Komori kadawla bitabiyat alhali. Taib. Sisi wa Komori karja njia karsine experience harma fikira ukana wake majmua wake yawa wandu ikawa wake na zombo wasaidi wabonze waje wa wanene dawla iyo kejari jili ya harimenti ya hatu keja paruji majeshi wa kutuwa wafanya nkodone majeshi shawandu masivili ikawa wajo upangwa au warikawa wa harma retreti wajo upangwa washinde wapangwe majeshi na wandu ikawa wajo shinda wahime wanene dawla dokana iyo karja kejajiri harimenti ya hatu Komori. Ijo mkinisha ijiri wa Komori? Ijo mkinisha? Lesh la? Limadha? Isijo mkinisha yajiri? Nabo sisi nga si ritsanganya ne siyasa Faransa ngena mushkila na dawla kaungizo puissance. Ze dawla hizo zo utaha prepare wandu waje wadu wanene dawla no ili wa menyeze entere watowe dawla ila au wanji. Hasibabu dokana hindi. Ekawa prepare majumua ya wandu wala wajukenda wa menye fikra ya dawla. Wajuenda wazie ila sovereignte ya dawla waizie keka ishindi ya dawla ya fanya mumarasa sovereignte ya harimai ardhi ya fikira muhimu wa Komori. Iyo ngejotu ngeza kukana ye dawla keka ishindi ya zia zila dawla puissance wanjia harimai zila ndongozo ndani. Iyo fikira muhimu wa Komori. Heni wakati kao ngabo peiza puissance wajo shinda wa parisem na mvoro jabo wanjie Komori wapange wanru hasiba budokana ngabo fukara ngabo kabati waadilifu ngabo mushkila ekonomi ngabo jirma na majarima kaunga jiriyo ya towira harmenzi ya kisharia ya towira harma mahkama wandu wa wao wandu watolwao harma wabari ishia harma majarima izo zonsi pia zijotunze nafsi ya hema nansi Mkomori ya kubali fikra ukana ngujo saidi wani dawla ya wanene dawla ya hai hunu nsurongo wa guerre civile wa Komori nga mrongo fikra ikao ngerumilwao neze pay puissance harma science politique ne relation internationale si huamba ukana fawael min ghairi dawla majueri kaungwa juwe roli harmaye dawla aungwa jo juwe roli harmaye kontina aungwa jo juwe roli harmaye dunia shawala ye asli hawi lati dawla walamma rebeli na mangaleta islamic na mangale Boko Haramu na mangale haraka iparauza kizaki na mangalie jeshi Rab masalan ikaungio Central Africa na mangale Hizbullah na mangale Hamasi na mangale Houthi walo Yemeni Houthi Hamasi Palestine Hizbullah Liban na mangale jeshi Rab ikaungio Central Africa na mangale Zakazaki kangio Nigeria na mangale Boko Haram kangio Nigeria
na za sasa tena kanga mziju wao wa Komoro mangale Daesh ika Iraki na Syria. Izo zonsi na mangale Talibani na mangale Al-Qaeda, izo zonsi pia majumua za pangwa kao ti daula shawandu warumilwao watiezaza wamenye ye daula wamenye ekonomi he daula hasibabu dokana konflit baina daula na daula ngarumio wandu wala ikao si upara harme relation internationale ne science politique fawa el hanifa min ghair daula do wandu ikao ngwa jouer roli harme relation internationale shawale asli hauti daula shawala majumua group ikao ipangwa ngwa una tanzimu njema ngwa una mkonsi mwema ngwa una wandu na nidhamu ikaunge waende sawa. Lidhalika yo fikra muhimu wa Komoro. Rikansiri fikra muhimu wa Komoro. Ye wizara ya hezi habari zobonze za hatu ye tasrihine mahadisi mnyambao na mdoka mahadhari. Ye daula hatu izo wambao bonze na mdoka har mahadhari. Ba kamtine teknolojia mshinda mjihifadhi nyinyi. Mana tidema mwatini na abasaini mananga mwona wezi jiri telefoni stingo clat stingo bomb stoko tilo bombi zila zangamiza wandu nsujua kana izo emadhamana hatunga zidunga au hakuatu zidunga tai izo na kanzana beba anu hindu wa Komoro mana tsamakana ntusahan lete harime hadisi inu shaini mission muhimu na tsambakana mwanzo ni bihe harima emadhamana wa hatu Komori ngenu wa Komori rishinde rifikiri rifanya attention harimo janibiyo si wa Komori ngabo awamil ngabo ndongo ikao ijom kinisha ze puissance wa wanao na Faransa harimo ze interesa Faransa Afrika washinde wanjie harimo nsi hatu wapange group za wandu wa wanene daula hasibabu dazla foti ikao ngazirendwa ne daula dazla foti ikao ngazijirisizi wao ne daula ya hatu ikao kwa tukansi wazifikiri mingoni miyo dokana kartina daula muasasa zikreye o solution ze mashakili ikao ngaziremao harima ensi ya hatu yomonsi do wadili fuutiyo waruati ngobulwa wawatina kana mdwa hukumlwa na mangaleze tabu zilio na mangale msomo utsiyo na dezendrongo ze tabu mziona wa Komoro ikao la tuadu wala tuhsa na mangalie ekonomi he enti ya hatu Komoro ikao kaiti namna kubidisi siri kunde faida niyo mana hiyo fikira muhimu pa yonge jotungeza hindi ngejotungeza kana Mfaransa hawaye ngureje dingoni harimaze pays Afrika hasibabu dazila hukuma za kiafrika ikao hakauzisaidia zito ushinda ufanya zila ndongo ikao yeye hajomsaidia baki harma ze pays Afrika lidhalika ize pays puissance ngwa hundawe mvorojo yo wanji ya harma ze daula hizo wasaidi ya wandu waka contrne daula ila waka contrne zila interesa Faransa harima ze pays Afrika mengoni mwiyo ikaungyo harma ze agenda za heze daula muhimu wafikiria o Komoro rizamba bano kana lazima fanya attention Israel ngena tamaya kana ujoshindaje Komori ngabo daula ya Shiarabu isaidi yao kana yanjie waambie wa Komoro mana sisi ndugu songoze siasa hizo si pia ngujuoze daula hizo namna wajue roli harma emasariyo yo fikira muhimu na tukanza zitekeleza Faransa hanjia konfli ya hahe abasainu dena Israel hasibabu dazila interesa hahe ziliyo liba wa Komoro na mreti ukana ngabo nkodo ya Hezbollah na Israel shangabo interesa Faransa hula zimenye wao Faransa eka Israeli warenge liba abongujoro kana plus harme Middle Eastern harme ze pays za Kiarabu manaila de daula nzima Faransa ya kushinda hawanika amri wafanya zadungabo katina ardhi ya Kiarabu ya joshinda amrishe ze daula hizo lidhalika abola dhimumone kana ngujuho ya jitowe mahadisi menji harma hadisi Faransa ngena mushkila dena Liban dena Israel haulenko dolo Liban na boizo interesa Faransa zile
Faransa ngena mushkila na Marekani hasibabu do wambakana katutaha wasaidie Israeli na bungu jokana Marekani demru saidio Israeli harumwe hadisiyo Faransa na Marekani na Israeli ngona konflia hao harima ze pays Afrika na wezo peikao zinji za hazo zika harima o kolo wa Kifaransa. Yodi hadisi na tukanzani mwambieni wa Komori. Tai. Madhamana wa Komori. Dasina wa Komori walu Faransa wafanyao manifestation menji. Hena usiku. Ngamjua wandu ikangu hadisi donao. Manaho hansi wandu hamandao iyo ilmu ya haju. Daula ushindapwe wandu ende wapange wandu wa parti information iyo ilmu ikao sisi karsini. Yomonsi. Komori gasina Komori walo Belarusia. Gasina Komori wanzo wende watawa harma mashaka. Wadu wata himaisha. Abo iyo fursa ya ushinda uparsa wandu hamanda wao wapangwa. Daula Komori gamfikiri au karsu fikiri si wa Komori. Liba, Iran. Iho uwinji kabo wa Komori na swamba Iran. Mana Liba he ilmu loniyo kabati mkomoriyo. Manati hana mikonsi hangu Liba nja paroshi ya kaba kamkomori wa Komori waka iho wenzao. Siri mbese bala kabati wa Komori wenjiyo. Wa Komori gamfikiri daula Komori sisi karja paro jirikana wandu wa preparewa wa wanene daula. Na boyo fikira ikaw la dimu sisi wa Komori kensiri regle ze miveroje hizo ikaw gizo harima ensi hatu. Yodi hadisi na tukanzani mwambieni wa Komori amambokana njablat zani wakati shayo fikira ikaw tukanzani tabanikani daula hatu mkensi fikira hamadiyo ila an naltaqi fi qira'atin jadida wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.